Televizija Pink je juče ubedljivo bila najgledanija komercijalna televizija u svim kategorijama. Ako sagledamo čitav dan, uz naš program je bilo 22,09% auditorijuma, dok je uz drugoplasiranu televiziju bilo svega 15,94% publike. U prime time terminima od 21 čas do ponoći, kada se emituju naše udarne emisije, Pink je ostvario udeo gledanosti od 25,44%, što je značajna prednost u odnosu na komercijalnu konkurenciju i javni servis. Naša najgledanija emisija, Grand Parada, sinoć je imala 1.594.000 gledalaca, što je činio udeo od 28,39%. A ako to uporedimo sa drugoplasiranom televizijom koja je tog trenutka emitovala Moje novo ja, jasno se vidi razlika u gledanosti u jednoj celoj decimali. I naše druge emisije imale su odličan prijem kod publike. Multimilioner je pratilo 1.300.000 gledalaca. Dobroveče Srbijo i serija Nasleđe jedne dame sa skoro 1.000.000 gledalaca pojedinačno, dok je uz naš nacionalni dnevnik bilo 1.068.000 gledalaca. Televizija Pink, izbor gledalaca Srbije. Hvala na poverenju.